Kaži mi, znaš šta je to semafor? Da. Šta? Semafor je to kada automobili prelaze ime crveno, žuto i zeleno. Crveno znači da stanemo, a žuto da se pripremimo, a zeleno da krenemo. Semafor je što ljudi kada voze kola da ih zaustavi semafor. Crveno znači da stanu, a žuto da se pripreme, a zeleno da krenu. To je neka strava gde imaju različite boje svetla. Semafori su svetla koja pokazuju kada automobili ili pešaci kada da krenu ili kada da stanu. Koje su sve svetla na semaforu? Crveno, žuto i zeleno. Zašto je to važno da znamo? Crveno kad stanu kola, da pešači prođu, a kad je žuto da se pripremimo da pođemo, a kad je zeleno da pođemo. A zašto je to važno? Pa da, na primjer, ako je sad kod nas zeleno, da ne bi oni išli u isto vrijeme, da ne bi nekog tako ubili tako kola. Kad trebaju automobili da stanu, da pređe pešak. Koja tu svetla postoje? Crveno, žuto i zeleno. Pa šta znači plavo svetlo? Nema plavo. Na crveno se staje, na žuto se priprema, a na zeleno se polazi.